Ket ita, isagot mi kada kayo ti sabalinganan apakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Naimbag man na nakapasyar ka, ipag-Mayday. Wan bayaw, umay kayo umat kumustaan. Saan nagaputan na tayon day di kapsat ko nga asawam, kat jak matan umay dito'y. Agyaman kami, ipag-Mayday. Kat nibayaw kardungay, saan bumuta ka doa? Ay, nagbati, tada si kaswan na bayaw. Kasta ka day? Wan bayaw, kat kumusta nga ti panagtalon mo? Mayat mayt ipag. Sana ka nakasikan krapita. Tabi masit ti danaw. Kastaya. Sige, kukwayon tinaapit yung nga irik, bayaw. Ha? Katay bingay yung ay ipag. Baybay ang pailaan tane, basik mo tinaapit yung ita. Intun maminsanan. Kababainin kin ka ipag. Saan mo lang aron na napapaabangan ti talon mo at taltalunan may? Di ka pa'y makibingay iti maapay. Ay, kababay ni ipag. Sana problema day ta, bayaw. Tane, umad adun saan dagiti pakpakanam. Ay, un nga raw. Talaw dagiti apokok ka ni kakay. Ayan nga minta asawa ni kakay aya, bayaw. Awan, nagsina da. Tadrag adik mo di asawa na. Irresponsable. Ay, kaasimot nga ro dagiti ubing no kasta, bayaw. Un nga raw. Awan mo trabaho ti anak ko. Isuanuan niya ti atda. Iso nati yan anay may no kwa. Pasarayag sakit pa ti nauding anak na. Kanayon ti padoktor na. Kastaya. Ano kaya't ni Medi di sumurutan kanyak, tatangda na kay balay, tawanan tay katulong me. Ha? Ay kat mayat na ipag. Basit pa'y matay na uding anak na. Ang mga nusapulan ti apok ti nana. Ay sana problema day ta, bayaw. Di ikuyog na anak na, tapno mawawir na latta. Kakay. Agsingsingpet kay di balay daan ti Mayday Unay kayo matan, tatang. Kasla nagturpe akmat la unay nga anak yun, iti kasta pa nagsasauyo. Kasla nagdakasak nga anak. Kay awan kastay palagipan ka anak ko. Naasyan ni Auntie Mayday kadatayaw. Isu akayat nakaatulungan. No talaga akayat na ti tumulong, sana masapula pagtrabahon nak, tatang. Ang damat kasukat ti tulong na. Nay, kit anya nga ti kayat mo ngay. Agnamnam ay latan. Ay sos, maditi kasta ka panunuta, anak ko. Tatang, Ala, isaganam kide dagiti arwatin niyaw, iti inaudi nga anak mo. Torurayin na kayo ni Auntie Mayday. Kardo, lakay, ingkuyog kunto'y ka anak ka, tapnadakad kadwa ta dito'y balay. Kadwa na ti anak na, takaasimat no panawan na. Ay kat nasaya ata. Nasaya at may tapno dakad kadwata dito'y balay. Bakit? Welcome kayo dito'y balay, kakay. Agyaman nak, uncle, auntie. Sige, umay kakakay tayo surok tagbalin na si Ledio iti anak mo. Yawid munton dagiti abadbado. Kan dagiti daddo mga appliances. Yawid munton kakay. Tane, saan mo't lamaw susar? Wananti. Ganda may sa sofa, alaam ton. Napintas pa'y dayjay. Nalagda. Wananti. Ni angkal mo na kardo ti mangitulod ka dagitoy. Usaran na tay tra kapag bunag. O sige, auntie. Nay, nagadumod dagiti insang petyaw, anak ka. Wan tatang. Dagitay man basura da auntie dagita. Basura nga? Nay, nakapimpintas. Basura, kunam. Diyay sopa, nay, nagpintas may. Kantay dakil atibay. Madlaw abarupay. Dagitay nga rod nagsukatan da ante. Sa damot lagi padawat nawan pang usarandan. Kahit
Alangan nga iti dagiti usarinda. Amoyo tatang, Hmm, bilibak ka ni Uncle Cardo. Nagsingpag. wain. Agpadada na singpay kin ni Antim Amide. Iso na lang tawan anak da. Wan nga rod. Nagswerte ni Auntie Medi. Takas ka ni Uncle Cardo tinakiasawaan na. Itimplaan pa ni Uncle iti kape. Kasta ka dahi anak ka. Wan. Ananduran sama ni Auntie ni Uncle. Saan agaputan na singpit ti asawa a lalaki akit? Under ti asawa a babae, anak kaw. Iso di mo sasawun ti kasta. Ta saan mo't nga ingrata ni Antim Amiday. Basta timakunak. Nasingpot ni Uncle Cardo. Nagswerte talaga ni Auntie Medi. Kakay, tangay awan anak mi ka ni Antem. Sika na ti ibilang mi nga anak mi. Ha? Ay kat, pagyamanak ano kasta, Uncle? Wan, kakay. No kayat mo, pagadalan na ka pa iti oray vocational lang. Damag ko na isam ka kano nga agdait-dait. Idi dayta, Uncle. Ngam saan itan? Anya nga rin ti kayat mo a kurso, kakay. Kayat mo ti agadar iti kolehiyo? Kayat ko Uncle. Sige. Kasaritam to ni Antem. Tapag enrollan na kan, inton pa nagsasarap. Wan, Uncle. Kat, nagsarita kayon kan ni kakay, bakit? Wan, Cardo. Aginrolan inton umay alawas. Naimbag man, takayat naman ang tag-eskwela. Wana, masapol a panunutan na ti masakbayan to dagiti talungan anak na. Wen nga rod, para ka nagiti anak na, ti panagturpos nanto. Wan, kane, kasjay mat nga ro da pinanawan ti live-in partner na. Kasi damat, iso a masapol a tulungan ta ida, lakay. Sumanangit ka mat ngawbing! Ay nakakay, anya to aramidam di ta anak mo. Kasano, makapasuron? Grabe ti kinalampay na. Ay nakakay, sana kasta ti pamayam. Ay wama. Alapok, umay kanwan. Mapantay di kusina. Ado ti makan ichay. Anya ti kayat mo akanan. Makapasuron day tang ubing. Nagtangken ti ulo na. Di na mo ti maanawa. Imalan sa iti ugali ti amana. Sumrag ka ni ti klase, kakay? Wan, Uncle. Nakaturog ti anak ko iti siladmi. Sige. Da kami ti makamukin kwa na. Sana bale, tawan lakad ko ita. Matulungag na Antem ang mga awel iti anak mo. Agyaman na, Uncle. O sige, mapanakon. Sige, kakay. Ay, nagbaliw mo ti panagkawkawis ni kakay. Ididamo na ti may dito'y balay. Simple lang ti panagbadbado na. Ngamita, sosyal mo ti. Naka-shoulder bag, naka-high heels, kung nagpuskol ti make-up na. Naka-sunglasses pa yan. Ay, nagbaliwan ni kakay. Cardo, hada ka numot field trip da kakay. Ha? Kastaya? Ada bayadan da, katamangan ka nunupat, wano limangal daw ti kaawan na. Kat ikami ti kwarta na Anusan ta tulungan ti kaanakam. Tapno makaturpos. Kat saan to nga agbalin nakakaasi dagiti anak na. Wana, naimbaglakit tinatakas kan ka tinagbalin nga asawa, klakay. Diyak ipaidam ti adda kanyak, Medi. No adda may tulong ko, tumulong ak. Malaksid no talaga nga awan. Tapasin siya, bakit? Cardo, Basta tarimaanan na tag-eskwela, tapno makaturpos. Talaga bilibak iti kinalaing mo nga agartista, kakay. Napamatim daan ti kan angkal mo nga giseskwela ka. siyempre nga. Sakpay ti kunam. Pagan ano kumamatagis ki eskwela dita, kat bakbakita na kon. Ay, mapagbidutan daktupay la a parent nagiti estudyante. Jet, agfiesta taman nga ro din Dadamanan na dawat mo akwartam. Of course, Joey. May salakid daw ko kadanti kan uncle ko. Mangtadda adagos. Talaga gayam abak ng ti pamilyayo Ado nga min ti negosyo da. Iso nga ado ti pagtaudan ti kwartada, Joey. Sige,
Ipapasta nga rod tagpasya, kakay. Isunan, apok, maturugan wan. Nan, sublatan ka mangisala ni baby, bakay. Saan ang lakay? Maturugan da ito eh. Inkidam nan, Midi. Wan, maturugan da ito eh. Anday ta. Naiturog na ang lakay. Ay, talaga gaya masapulin na ti inana, bakay. Ay, awan nga rod. Saan kami na nairwam amay sinsina iti inana? Mala, ipaidam nga ruday, tamaturog tamutan. Madamdam mabasit. Uraya ka marnakan. Tamangan numalukag. Katagsangit tumanan. Pangusaram iti kwarta, kakay. Pagbayad ko iti pagadalan, uncle. Di mo't binayadam amin na tuition fee? Kwa. Adupay mat nga ron iti babayadan mi, uncle. Anya? Iso apasensya kayon. Sana bale. Tain dun makaturpusak. Agsubali takto kada kayo kan ni auntie. Anya? Awan mat ngamin ni auntie. Iso ada kayon ati pagdawatak, uncle. Ha? Urayan tan ni antim. Dahil so ti pagibagami ti kwarta. Sa nabalay tanalpas mo't ti klasin. Kwa. Rumwara kumamit la adagos ta. Adda ngamin pang rabi a klasik, uncle. Anya? Ada ka ni antim ti kwarta, kakay. Apay ngamin nga ipaigam yung amin na kwartayo kan ni auntie, uncle. Ha? Sige nga ron. Uraya ko ni auntie. Kay? Inig kami ti kwarta ni kakay? Mede? Saan? Sa bali tinadlaw ko kan kuana. Kanayunan na ti dumawat iti kwarta. Kat nabayadan na ti tuition fee nan. Dahil tangarod kahit. Makadlawak mo't iti kaanakam, Mede. Kahit, anyat ko na edi saan mo nga inig ka iti kwarta? Awan nakamisuot kan madlaw ng agdabog. Dahil tapay ti madyanadlaw ko kenkwana. Kasla mapukpukaw mo't ti respeto na kadata. Kasla naturay mo't dito'y balay. Sana mabalinti kasta nga raramidan na. Bayam tabagbagak to. Ken inkantuman suknalan na pagadalan da. Kumusta ang ti sitwasyon na pagadalan da, Mede? Hello, bakit? Apay? Cardo, adda kita diti pagadalan. Inulbudan na tati ka nakak. Saan kaya man nag-enroll ni Kakay? Anya? Linuko na ta ni Kakay, Cardo. Anya? Auntie, uncle, pakawanandak ko man o nagulbudak kada kayo. Sorry. Pinagtaltal kanda ka. Amin nakidawam, impay mikin ka. Tapno makaadal ka lang. Ngam kastoy lagayam ti subad mo. Ay, nangipanam ka dagiti niintad mi akwartakan ka, Kakay. Ikwa, ginastos mi itinobiyok, auntie. Sorry. Anya? Nakulapan lang ti panunot ko. Ngam, naikandak pa iti may sagundaway. Panagnagak ti panagbaliw ko. Sana na maulit ti napasama kanti. Uncle. Ay, Lading itak. Ngam panagkunak. Narigata na may subliti sigod na panagdalagmikan kakakay. wan kakay. Ngam tapno di mo mutkun ko na. Agtalinaid kalata dito'y balay. Ikanda ka pa iti may sagundaway. Tumulong kalata iti trabaho dito'y. Tapno at tapangalam iti igatang mo iti gatas ti anak mo. Wan kakay. Ngam sanda ka na pagadalan. Tas hinayang mo ti oportunidad. Kahit napakawanda ka, kakay. Wana. Nasingpet da no kung naktumad ngamin kan ka, Joey. Naimbag man ta sa anda ka pinapanaw. Saan? Kaanakandak, papanawan dakit din. Agtali na udak ka no latay di balayda. Mayat nga ron no kasta, kakay. Awan anak danti kan uncle ko. Iso asigurado. Syakto ti pang ipatawidan da iti balayda. Kan kadagiti dan dumapay asa ni Kwada. Ayos nga ron no kasta. Ang
Kaano da nga ta amatay? Tsak lang mo Ngam napiksada pa imat. Mabayag pa amatay dagi chay. Tawan mo't sakit da. Mayat ko man no maisapat ipapatay da. Tapno mabukudan tanti kinabaknang da. Wan nga rod. Ngam, kasanungay. Kat nakasalsalon at damot, Joey. Dumngag ka, kakay. Adda ibagakin ka. Kit planuin ta na imbag da ito eh. Awan ka di pa ni kakay. Bakit? Awan pa'y nga rod. Naimbag ata si Mardangan ngagsangsangit ti anak na. Naiturog nan. Kaasimot ti anak na pampanawan na. Pasaray kabilan na pa'y nudaduma. Ay, awan nga rod Di nan maulit ti mangkabili ti anak na. Tasyak ti makalaban na. Ay, dati tiyod ti ka nakamadyak magustuhan, Medi. Awan nga rod Adda turturay na. Ipagpagapok lang kami iti day di ina nakabagis ko. Isungawawatak-latan. Kan masyanak ngamin kadagiti anak na. Naasitakin kwa na. Ngam kaslagon gundawayan na tamutin. Nala, bayam ta kasaritak tumanan di ka anakak. Sigurado ka iti day nga ibagpagam, Joey? Uwin kakay. Tapno mabukudan tanti kinabaknang da. Ayatan nak, wino saan? Ayatan ka, syempre. Nukas na nga rod. Agtungpal ka iti kayat ko. Planuan tanti amin. Ento rabi, di mo isirati kay. Kastamot tintiri daw yo. At datang danak amang sirak kadakwada. Sige, makaamu ka nga rod, Joey. Sige, agawid kan. Tapno saan nga agatap daan ti ka ng kalmukin ka. Itulod na nga rodan tadamat motorsiklom. Sige, mapantan, kakay. Di helmet na ngay. Saan ang helmet? Awan pulis ita. Joey, nagbartak ka ng pataray. Di ka unay, nagadutilugan. Basta kumpit ka na yung bag. Nalay nga driver tayo eh. Hala, di ka overtake. Nagaduti masabat na aluga. Adalugan! Hiram sa Diyos. Hawad, ti anak ko. Ibati na kami kadagiti apo ko. Uwin nga rod. Natayday ti kadwa na nakamotorsiklo. Apaya na pasamak iti anak ko ti kastoy. Kasadaw nagiti anak na. Aglonan tayon tinapasamakan ko ang abayaw. Ni Apo Diyos laang ti makaam mo. No apaya napasamakan ko ang ti kasyay. Sapay la ko mata mapakawan ti Apo. Kat awatan na iti pagarian na. Kat di ka madanagaan bayaw. Ituloy may timang tulong kadagiti anak day di kakay. Aginggat kabailan mi. Agiyaman na kadalaga kada kayo. Nagsaya at ipanagpuspuso yaw. No dakes ti panggap mo iti padam at tao. Karma tilak amom to. Bueno, papagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Insurat ni Jenna Almoite, Agiyaman Kami. Naimbag nga orasyon papagayam. Itagundaway, sagutan da kayo iti sabalimanan, apakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Adda maangot ko Siguro, adda ni samantadong rate. Adda na ang doon. Nakita dakmanan dagiti kaadala. Rugyan dakmanan asutilan. Jak ida ikas kaso. Magnaaklat ta. Labasak idan. Tagdiritso ako ni di classroom mi. Agapot kayo kakadwa. Tao matiguhor manin. Adda ni samantadong rate. Kitahan nyo matibado na nagmuran. Nagatutuman siya na. As napagtigagan. Binigat latta na kasta dagita akaklase. Sanda amang uyaw kanya. Sigurado nga inton sumalit na iti classroom mi no madamdama. Surunan dakmanan.
Dandani akmalpasan nga agdigos. Samantha, apok, nalpaskan. Nagbayag kamot ng digusan. Usaro kung tasabaw, naglabak. Jak pa'y nalpas, Lola. Nagbayag kamot ngay. Itay ka pa'y latita. Dara sa mata na'y aldawan. Wan ka di, makauray kayo, Lola. Di kayo mat makaururay. Mabit langan. Anyat pagkaskas taam aya, Samantha. Apay agmurmuryot ka manan. Jak kayatan ti ag-eskwela, Lola. Di dakmat lasar sa dangan dagiti kaadala kasursurunan. Samanta dongrit pa yan ti awag da kanyak. Nay, apay ngaya kas tatibag bagada. Kat saan ka matanadong rit, apok? Pasig ngamin adaan, kan naman mansaan dagiti badok. Kan nataktakupan pa'y. Nala, agan anos kawan. Kan maysa, nalaing ka. Maysa ka kadagiti addatap na iji pagadalan niyo. Isungagan anos ka. Kanayon dak ngamin nga uyawan iji pagadalan. Pati ti tsinelas ko anaabutan. Uyawan da, Lola. Ala, agan anos ka laeng, apok. Bayam, tainton adda kwartak. Kumatangak to iti tsinelas mawan. Lola, Ay na, maumad ang tumutlaang amang dildilaw kan ka. Ay, pasensya kan atan eh. Ang mumot ti kinarigat ti panagbiag tayo. Lola, Nagado kayong agkakabsa ta pinanawan dagiti dadakkelyo, apok. Sisak laeng na mangisaksakan kada kayo. Unaan tayo pa agatangan ti para iti taraon tayo. Isungagan anos ka, wan. Lola. No adda manggag mo kadagiti kaadalam. Aputemblatan dagita lapayag mo. No sorduanda ka. Di mo idan ikaskaso. Wan. Lola. Aldawan, apay di ka mapanag-eskwela, Samantha. Di ka pa'y matla nakarubwat. Jak sa sumarakan, Lola. Anya, apay ngay apok. Tulungan kayo sa langan ngagtrabaho. Ay, saan Unay kan aya, di mo't nagsaritatan. Kuna kagananos ka, tauray makalpas ka lakuma iti high school, mayatan. Lola, Alakin din, agrubot kan tayong kag-eskwelan. Antoy, balon mo iti pagadalan nyo. Igatang mo iti meriendam, wan. ha? Nangalaan nyo nga iti kwartayo, Lola? Tay naglakwak iti tarungkan marunggay. Ala, idulin yun ata igatang nyo iti kanan nyo, Lola. At dapay mo't nabate. Alaki din, alamon, tayong kag-eskwelan, wan. Balunam tumatan jay duwa nga itlong ngayon lambong ko. Tas idaam no aldaw. Mga nakon, naimas ti balon ko ita. Nalambong nga itlog. Idi kalman, inlambong atarong kan kamatis ti balon ko. Ngam ita, itlog. Ni, ako yung badong man ang tapigadan nyo. Minutrapo yun, Samantha. Ni, saan mo't atrapo ti badok, Brian? Anyat si Dam. Itlog, Brian. Yak! Sumot lang agat utot Taitlog mo't gayam ti si Dam. Ha? Yak! No siyak, hatdog ti si Dak. Tada kwarta da tatang kenanang kung ay gatang da iti naimas sa si Dak. Siguro, di ka pa'y nakaramraman iti hatdogan niya. Ha? Nakaraman akon. Idi nagpakanti ka aruba mi. Anya? No siyak, kanayon Hatdog ti si Dak. Longganisa, fried chicken, lechon, kandad dumapay. Kat, nagasat ka tamakaraman kay ti kakasta amasida, Brian. Una, iso amalas mo, tanagkurapay kayo. Kakaasi kamay. Ala, mangantayo na pok, ayabam dagiti addimon. Win, Lola, ngam, anya ka diti masida? Inlambong nga ugot ti kamote. Nanggali pa kiti kamatis nga dabugoong na. Ay, ugot manan, Lola? Wala, mayat ti ugot na nasustansya.
Inton malam, agsidatay mo iti lubyas ken okra. Mayat kit diti kanayon anateng, tapagpapigsa iti bagay, apo. No kasta? Saan kan nga agtuloy nga eskwela samanta? Saanan, Brian? Tamarigatan ni Lolak amang paadal kanyak. Ay, piman ka mat. Awan nga rod Talaga may saltek kayo niti kinarigat ti biyag. Ta saan ka na makaadal? Ay, anusam nga rod bakit amang urkurangas samanta? Wena, talaga akasta. Anya nga rod ngayt kat saan kami matabak na nga kada kayo, Brian? Iso nga rod ako nakamalas mo. Siya, swerte yak. Iso ako kamlatan ti umapapal samanta. Talaga asaanan nga masinso ti panagbiagyo. Ta saan ka maggaya mamakaadal? Ngam siya, ado ti kwarta dagiti dadakkel ko apang paadal da kanyak. Wen nga rod, iso anagasat ka. Taanda pagadal mo, Brian. Anya ti kayat mo nga alaan na kurso, Brian, anak. Kinahinhinyero, mama. Sige, saya atam nga rod agadal. Tapno agbalin kanto nga inhenyero. Wen, mama. Basta itidyo amin nakasapulak. Diyak kayat amabitin ti allowance ko. Tiket ko, adda ka na ayon kwartak. Tano mabitin ti kwartak. Diyak lagis iskwilan. Ha? May kariyo ka di, mama. Ama itidyo amin nakasapulak. Sige. Ikarigatan mi iti amam, anak ko. Tati kayat ko. Karni akanayon ti sidak. Diyak kayat tinateng. Uray prutas la kumatikanem. No di mo kayat tinateng, anak ko. Sana sumrek tinateng ken prutas itingiwat ko, mama. Karni lang ken frozen food ti kayat ko. Ken ti kayat ko, no agiskwila. Ijay fast food ti panganak, mama. Aniya? Naimimas ti luto da iti fast food, mama. May mayat matlaan, ano? Basta, no niya timbagak. Iso ti masurot, mama. Agsarda nga agiskwela, no tumngarin nyo ti kayat ko. Lola, tangay sa anak mo tinagis sa eskwela. Anya nga tanong sumaragak nga agtrabaho. Ha? Anya ko matrabaho nga yapok. Uri anya ditan basta nadalo sa pagsapulan. Padasag ti ag-apply kas waitress iti restaurant. Aniya? Aginawid akmatlaang dito yung balay, Lola. Tadyak kaya ti maisina kada kayo. Ay kat, makamo ka nga roda apok. Adyakan ka dayta. Hi! Hello, sir. Anyak sapsapulan nyo? Sika, miss. Sukidak iti daytoy a restaurant. Iso nga amok ti rupa. Ngam tinagan mo tijak amo. Anya ka diti madaydayaw anagan mo, miss. Samantha, sir. Nagpintasan anagan? Mauricio. Nice meeting yon, Samantha. Mabalin ka ka di nga awisan, madamdama? Intong madismiss ka. Kuha. Di ka kumagbutang kanyak. Kaya't ko ti makisiningad ken ka, Samantha. Dayta, kat no okay lang ken ka. Kan maysa, balo ako, miss. Sika nga'y, ada ka din nobyo no asawa? Awan, sir. Single ak pailaan. Mayat nga ron, miss. Pakaragsakak tinamwak may papankin ka. So, mabalinta nga ron, ti agkuyog inton madamdama? Sukunan kanto, Samantha. Sige, mangan ka lang. Di kagbabayin, Samantha. One, sir. Abo, nagapinpintas ka man. I love you, Samantha. Pasensya ka na no nagaramak adagos. Sir. No kayaten na, agbalin kanto a senyorita iti pagtangak. Agbyag kanto ananamay iti dinnak. Promise ko ken kadayta, Samantha. Kuha. Kayat ko pa'y ti makaadal. Iso asimir ka sales lady. Tapno makaurno nga kiti pag-adal ko, sir. Pagadalan ka, no kasta ti kayat mo.
Wan, Samantha. Anya kurso ti kayat mong alaan. Ibagam, tasyak ti mang paadalken ka. Anya? Lola, ada kadwa kasi mangpet. Iso ni Mauricio. Nobyok. Ha? Naimbag nga oras mo, kabsat. Ay, kastamot kun ka, kapsat. Lola, adan kaayan ayat ko. Katsapay ko mata sa andak nga ungtan. Hey, hey. Manang, pagtuluyag nga eskwela ti apo ko. Kaya't ko makalpas iti panagadal na. Wen Lola, kat di kay madanagan. Sa anak pa ama ki asawa. Agkalay sa kamin to ni Mauricio. Intun makalpasa kun iti panagadal ko. Kumusta ti panagadal mo, Brian? Mayat mama. Lumuklukmag ka. Ne, kita anak ko tama nga numasobraam ti lukmag mo. Imbis na maragsakan kayo, talumuklok magak mama. Saan na nasaya at nusubra ti kinalukmag, anak. Kitkitaam dagitikan ka nam. Daitan samot lamang mga anong tararamida manak ko. Unay kayo umutin mama. Sakitin yun samot ti manggasgastos iti kanak. Di kay kati madanagan. Tainton inhinyero akon. Jak tuag dawatan iti gatang ko iti pang restaurant ko kada kayo. Di mo ba't ngamin kaya ti mangan dito'y balay? Ti kayat mo, ijeroarlatan ti panganami ti agsapa. Aldaw ka na rabi. Naimimas nga rin ti makan ijerwar mama. Iho, Sana balay. Tao madanin ti panagturpos ko. Agbalinak to nga inhinyero. Ibagak tuman kadag iti bats ko iti elementarya. Ken high school, tag-reunion kamin tuman. Tapasikatak to ida. Sigurado siya ti kababaknangan kada. Tasyak la siguro tinakalpas iti panagadal na, mama. Samantha, umadanin ti graduation mo. Wen nga ron Mauricio. Agyamanakan ka ha. Utang ko ti amin kan ka. Ay ayatan ka, Samantha. Isu nga ipay ko amin na pagragsakam. Ken amin na pagsayaatam. Agyamanak Mauricio. Kat inton graduation mo, addan to isagot ko ken ka. Apay amasapol nga aputam ti matak iti panyo, honey. Una, tapnosan mo makita dagos ti isagot ko ken ka. Mala, umay ka. Anya nga min dayta, honey. Sige, mabalin mo nga ikatan ti nakabarabad a panyo iti mata. O sige. Nagpinta sa kotse. Wen, Samantha. Ukwam na itakot siya. Sagot ko ken ka. Ala, nginginaan dahi ti a kotse ah. Saan ko man? Di ka nagkadkad. Basta para ken ka dayta. Kat siya ka mismo ti mangisuro ken ka nga agmaneho. Regalo ken ka dayta iti panagturpos mon. I love you. I love you too, Mauricio. Thank you iti dayta panagayat. Agyaman hakunay. Nagbiit ti panakastrag mo iti trabaho, Samantha. Wen nga rod, honey. Kasto ti arapaap ko. Ti makatrabaho ak. Tapno subadak ti kinaimbag mo kanyak. Sa anak nga gururay iti subad, wenno sukat ti anyaman anaaramidak ken ka, Samantha. Honey, No para kanyak, uray saan kan nga agtrabaho. Ngumam mo ka pakaragsakam ti maadan iti trabaho. Iswa sige, okay lang kanyak. Kat ti sweldom to, itulong mo to iti kakabsat mo. agyaman akan ka, honey. Nakasingsingput ka talaga. Kan nasaya at no agtrabaho ka, honey. Tapno saan kanto amaboryo, intun siya kung ti pumusay. Anya ka din tayo tangay bagbagam. Saan ko mamatakas na ti bagbagam, honey? Saan tayo at ang altibiyag tayo, honey?
Iso di tayo maibagan o kaano ti ipupusay tayo. Nangruna kanya, taadan edad ko. Nukas pangarigan, ta siya kung ti mapukaw, kukwam tonda ito'y apalay. Kun dagiti daddo mapayasan ni Kwak. Tawan mo't anak ko apang ipatawidak kadagita. Iso nga si kaswenta ko man ti panagkalay sata samanta. Hello, Lola? Hello, Apok. Nabayagan na di kay nagawawid dito'y balay. Manipod na ipasti kalay sayo ka ni Mauricio. Di kayo nagawawid dito'y. Kaano ngay ngagawid kayo? Kailiw na kayo. Wan to, Lola. Awan pa ngamin bakasyon ko iti trabaho. Bayan nyo, agawid kami to no makabakasyonak. Sige nga, Rod. Urayan may ti pa nagbakasyon mo, ha? Di yo'y baybayag. Wan, Lola. O sige, umawag ak to no malam. Tagrubwatak pa ama pa nagtrabaho. Bye. Asino day jay, hane? Ni Lola, mailiw da ka nun. Pag-awawidan dati iti lugar mi. Kat agawid ta, hane? O sige, mangalaak pa iti bakasyon ko, honey. Gamne, marigatan akong ngagmaneho. Iso at ilugan mo ton taramaten ta nga agawid. Si Kanton ti agmaneho, hane? Sure, honey. Awan problema iti dayta. Oh, apa ngayon sardeng mo tilugan, hane? Di ta pagadalan din nag-eskwela ak iti elementarya kan high school, honey. Ha? Kasta ka di? Wan, honey. Maipalagip kanyak tinapalabas. Di pa nanguyaw dagiti kaadalak iti kanyak. Gapo iti kaslatrapo abadok. Gapo iti kinadaanan. Ala, mapantan, honey. Kasla mabigbig ko ti babae amagmag na iti igit ti kalsada, Oh, apa ngayon sardeng mo man ang tilugan, hane? Amamok ti magmag na iti igit ti kalsada, honey. Ti ina ti kaadalak idi. Nana Josie! Ha? Didak ka din mabigbig, Nana? Pasensya kan, balasang ko. Diyak unay makabigbigan. Asino kay tayon? Siyak ni Samantha. Ti kaadalan ti anak yu idi iti elementarya kan high school. Si Kadaytan? Ay nakapimpintas ka batan? Agyaman ak, Nana. Papanan nyo ka di? Agawid ako na. Magmagnaak tawan mo't maluganak. Sige, umay kayon. Lumugan kayo, Nana. Taidagas kayo iji balayo. Isugayam ti asawam. Wanana, ni Mauricio. Nay mga oras mo, kabsat. Kastamat kan ka, kapsat. Kat kumustamat ni Brian nga anak yun, Nana? Ay, kasjaya. Masakit lata. Ha? Masakit? Apay ngagsakit? Ay, nabayagan ngagsaksakit di kaadala ang balasak ko. Akat no kayat yu, dumagas kayo iji balay, tapno makitam ti kasasaan na itan. Ha? O sige, Nana. Imbag ka pa'y. Napintasin ti biyag mo, Samantha. Gamsyak. Masaksakitak. Brian, apay ang nagkutong kamatan. Wen, talinamoten ti kanser ti laslasag ko. Anya, no kasta, adda kanser mo? Wen, kit panagkunak. Umadanin ti apit ko. Anya, Komplikasyon ti sakit ko, Samantha. Nabayagin nga agsaksitak. Idi nakaptanak iti sakit. Nagsarday nga mutin ang nag-eskwela. kasta kaya.
Kat agyaman na time may kayo. Makapagkidawak iti pamakawankin ka. Samanta, Brian, pakawanan na kuma. Gapo iti pananguy-uyaw ko ken ka iti kalabas. Bababawyak na gitangay nararamid ko ken ka. Ti panang lalais ko ken ka. Inuy-uyaw ka. Anak ko napay ka. Ngam ita. Napintasin ti biyag mo. ala, lipata mo day chay. Di mon panunutan pay. Agpaimpagkakit di. Agpapigsa ka. Tapno maituloy mo man ang eskwela. Awanan. Nakapsut ako. Ken awanan kwartami. Tainggat gatang mi iti agas ko. Ket kablaawan ka. Naragsakak parakin ka. Tanapintasin ti biyag mo ita. Pakawanan na kuma. No sikat ti addaan ita, di mo tagibasitan dagiti tao nga awan kwartana, ta di mo ammo ti mapasamak, iti masakbayan. Bueno, papagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Insurat ni Jenna Almoite, Agiyaman Kami. Ket ita, sagutan da kayo iti sabali manan apakasarit. Biyag, ti tao. Iloy, Remy, sapay la kumatamano sanyo dagiti trabaho dito'y balay. Kat agpaot ti panagkakaduwa tayo. No siyak madam, manusak kami na klase ti trabaho. Uray bakla ngam napigsaak. Mabagkat ko ti duwa ka ba na bagas, madam? Ay kat, mayat ano kasta, Iloy. Kaya nalay nga kagluto, madam. Uray niya klase ti putnahe, kabala kalutwan. Nagadal ka siguro iti panagluto, anya. Ay, saan, madam? Buy-buya kay ti YouTube. Nalakalaang ba masurutan ti instruction na? Wana, tauray siyak. No, dadyak amo alutwan. Buya iti YouTube. Oh, Remy, agsaw ka mata. Di ka matagtagari, balasang ko. Madam, Nahinhin sa dahito kadwa kababaon ninyo, madam. Wan siguro tanauli makmat. pasensya kayon, madam. Managbabainak namin. Isuan na uli magka. Awan, mayat kat diti kasta. Madlaw nga ron anasingpat ka. Agtinulong kayo iti trabaho dito balay, ha? Sana balit adwa kami lang iti ama kapag serbihan nyo. Nakapsutan ti amak, iso kasapulan na timang bayabay kankwana, iti amin nga ramidan na. Nalakalaang dayta, madam. No siyak, sanaya kon nga agal-alaga iti matanders. Oh, agmerienda ta pa, Remy. Kunamot ni madam, ano mabisinta? Free ta amangan dito balayda. Sige lang, Iloy. Ay na, ikatamanti ka naman nagbabain mo. Madimot lang naman nagbabain ka unay. Agbisin ka, ano, bain-bain ka. Sige lang, Iloy. Nabsugak pa'y. Amom, dayawan man ni madam ti kinasingpit mo. Kanayon na nga, baga kanya ka nakamaka ka no. Siguro, birhin ka pa ilangan niya. Wan, Iloy. Ay, wawa! Madlaw kami, girl. Naggasat ang tagbali na boyfriend mo. Tanakasingsingput ka. Manmano itan ti kasken ka abalasang. Kaadwan na ngamin itan. Tigaratigit abalasang. Manmanon dagiti mahinhin na kasking ka. Wan nga rod, Iloy. Mala, agmerienda kan, Remy. Madlaw na singpet ti amo mi. Nalakalayalis ti alipuspos na.
Kasla isulaang ti amo mi ditoy. Tagkabaw mo ti ama nang awawir mi. Nalakalangan lilawan ti amo mi. Kwarta manan no kasano. Inusin lang man. Ha? Umay kayong tata, tas timang digos ka na kayo. Siga kayat. Babay, di kayat ko magdigos kanya. Eloy! Bye-bye amditan! Siya kun timang digos kan kuana. Umay ka nga roda na, lani, aglabos mo tan. Juan! Umayan, Eloy! Naglabas. Aba ka nalabas. Tinanaw. Tinapudot ko ba? Ado na amin nga mga alakay. May busa ka. Agtal na ka man. Naitipay. Hindi na kayo durong-duro naman. Haya ka magdan. Sumanaw ka. Haya ko. Aba kaya tinibam na. Nakatagdagari na itang iwan. Ala, agtulyakan. Yak pa yung mga nagsabaw. Saanan? Lakayan kamatlangan. Agsabon-sabon ka pailaan. Andan ni madam. Tata, agsabon ka wan. Tapno na bang luka wan. Ang angawan ka laitay. Si Kamat. Dahito ti shampoo Ag-shampoo ka wan. Nagsimple ka. Wan tata, masyanak ngamin kun ko. Sige, sabon na kumutan ti bagim Pinta. Dinegosyo mat gaya man ni Papa. Remy, Eloy. Siyak tinang digos, madam. Wan, madam, tadi na kaya ti lalaki amang digos ken kuan na. Di na kaya ti bakla. Gulalos mo ti kayat na. Paspasensyaan yun ni Papa. Tane, agkabawan. Di na mo ti bagbagahan ano daduma. Pasaray agsasaong agmay-maysa. Ay na, madam, no siyak, sanaya ko ni ti kakasta. Tadalulak ngagkabaw. Amok ti style lagi ti agkabaw, madam. Wan nga rod, isasapay ko matamaanusan yung asikaswan ti amak. Wan? Ay, iwan gayam. Itad konti umuna asweldo yo. Atoy. Ay na! Thank you, madam! Adan kwarta! Thank you, madam. Awanan yaman na. No kaya't yung tagawin iti day off yo, mabalinlat ta. Angam na di kaya gidda na. Ag sinublat kayo tap nadalat ta kadwami dito balay. Siya kunti mo na, Remy. Mabalin? Sige, man nakaawat akmat kat. Okay laang, Eloy. Ne, talaga kaya manasigpat ni Remy Eloy. Managpabusoy pa'y gaya. Amuyo, madam. Adama di nga ugali ni Eloy anadlaw ko. Ne, anya na ita, Remy. Tarawit-wit. Kanayon ang makikaruba. Mapan na kayon sa amat ichis-chismis iti kaaruba, madam. Ngam, please, madam Di yung ibagbaga nga imbagak para kada tayo kumalaang. Please. Huwan, di ka madanagan na, Remy. Kasla atin dugpay ti ima na. Anyat kayat mo asawan. Anda ngamin imbatik akwartak iti kamami. Ngam napukaw, madam. Aniya? Ay kat mabalinta mo tadamagan kan kwa na, Remy. Ay, saanan, madam? Please. Jak ngamin kaya ti makiapapa. Jak kaya aguraan nak. Tasigurado nga ilibak na. Kat guraan nak, madam. Madlaw asaan na mapagtalkan day di akadwak akatulong, madam. Jak kaya ti ugali na. Nangiwat unay. Chismoso. Iso akitaan nyo dagiti kagawaan nyo. Di kay unay agtaltalikan kwa na, madam. Sige, agplastar kayo, tata, tailutag tisa kayo. Hindi kayo nagsapo. Ay, kabay. Ala, ipangato yung tisa kayo, ta i-massage ko.
At tita. Ilutan kayo, tata. Remy, rumarakon. Tamitingak dagiti trabahador ko iti negosyo. Sige laang, madam. Nalpas ko matan dagiti trabaho. Iso ang masahiyak ni tata. Mayati kasta, Remy. Tapno ma-relax ni Papa. O sige, mapanakon. O sige, madam. Ingat kayo. Sige, tailutan kayo, ha? Ay, nasaan ko ida nakita? Nakmatan, bakit Aray ko, man! Agulimag ka man. Sumanang uka alakay. Makarengreng ka. Agatas akmas, kin pandesal kay saw-saw ko. Diin ka mangala. Laklakayan kang di ka pala makatimple ti gatas mo. Sana gaputad da kami nakatulong yo kat iyasayo amin kada kami. Agruam kayo mat nga mo. Anyat kuram, Ingkag timple ti gatas mo kuna. isuraw, itimplanak. Ito, makapasurong ka ala kaya. Di ta ka malangan? Ay, agsubli ka! Agsubli ka! Baboy! Oy! Nita, anyat ko na? Ha? Anyat ko na, ha? Ah, baboy ka! Ano ikaw? Bagsit ka! Sikat ibagtip. Sana gaputan na lukmagak katawagan na kitibaboy, ha? Ano ikaw si Bungaw? Kaya't mo taparuta kami na buhok mo, alakay, ha? Ay, baboy! Di naksardangan nga wawagan ni tibaboy, ha? Bagsit ka, baboy! Ay, no! Panawak man langan na ito, alakay. Tabaka malaw, anak manan. Baboy! Ay, sumuragak dita silid ni madam. Tainak mang kita iti mabalin kong alaen. Ngamjak pa'y lamang ala ita. Iranak intun anda ni Iloy apadak ababaunan. Dandanin sumangpot ni madam. Isong asikaswan kamanan. Wen? Nakasingsing peta kanya. Ha? Wen ko nam, Wen ko nam. Wan! Baboy! Remy, tinagan ko. Remy, kunam. Baboy! Ay na, tumpa-tumpa. Sa manin na ito. Ang dandani ngamin sumangpot ni madam. May stroke ini. Nagsimpag. Ang naibaglakit din. Tadi na amo tagi pulong iti anak na. Orean niya tararamidak kan kwa na. Rasnak ka raw. Di pa'y nagipulong apulos ken ni madam. So, si Pangisik. Anda ni madam. So, si Pangisik. Tata. Sagay sayak ti buhok mo, Wan. Kan aglotion ka, Wan. Lotionan ka, tapno saan kang agkursing. Ay, titi lotion. Aglotion ka. Remy! Yes, madam. Luslusyon amat ni Papa. Wen, madam. Tapno saan nga agkursing. Baboy na ito'y bastos. Awan babay na. Kanayon na katong paan kan pungutan na ito'y baboy. Ha? Ala, madam. Baka mamati kayo. Saan napud no ti ibagbagana? Jakab kabilan. Nasing putakan ko na, ma'am. Baboy. Kasta talaga ni Papa. Tila may sawsawang na. Pasat ti panagkabaw nanti kasta. Isa pasensya mo, Wan. Wen, madam. Amuyo, madam. Nagasat man tagbaling nga asawa ni Remy. Ha? Ne, pagkunamot nga Iloy. Uwin nakasingsing po ni Remy. Nakaumma. Kasla sana makaramit iti dakas. Ha? Nakululimag. Sa nakas ka iti daduma babae wakirat. Sa nakas kanya katarawit-wit. Mabayinak pa'y nga rudan. Tanakatagtagariak. Marangrang kayon san, madam. Sorry, madam, Okay lang. Awan problema, Eloy. Amom ngay, madam. Nakitak ni Iloy apasaray sumrag iti siledyo na awan kayo ditoy. Aniya? Ne, amang ano mapanagdaldalos iti unag.
Saan, madam? Adda atap ko. Agsipsipot sa ititakawin na. Ha? Aniya? Addan sa talaga at atindog ti ima na, madam. Limod nga agtatakaw. Kanayon na nga ibaga na imot ka kano. Kan istrikto ka. Kat ibagbagak mo't aasaan. Anasingpet ka. Ikalkalindagan ka kanwa na, madam. Kastaya. Wan, madam. Iso akabut-butang akadwati kas kan ni Iloy. Madam, bilibak man iti panaglablaban ni Remy. Nagdalos ti labaan na. Naano sa manggalgal ka nagiti puraw akawas. Ay, kat mayat ano kasta, Eloy. Ken, managbabay na talaga. Na pati iti panangan. Nagbasit ikan kanon na. Ken pasaray masiputa ka sagsagay-sayin na ni Papayo. Aya, nagsayaatan nga ay Eloy. Iso na lang ta. Nauli maglaunay. Nya kamo no kasuron na kwento niya. Ta sana matagtagari. Baka hindi mo umuman iti kinangiwat ko Saan mat siguro, Eloy? Aywan madam. Agawid ak manan ayin ton day off ko. Sige, nawaya ka lata nga agawid. Total, day off mo mat. Daytoy, naala kong terilo ni madam. Nginginaan arilo daytoy. Adda pa'y pasurot na asingsing. Husto lang ti timing ko. Inranak iti panagawid ni Iloy. Tapno ni Iloy ti atapon ni madam ang nagtakaw. Remy, mapukpukaw terilo kan sing-sing ko. Ha? Ala, kunaktupay kat madam. Isulakit di Janosar ni Iloy ang nagawid. Aniya? Huwan madam, adda pa'y sing-sing nga inusar na. Aniya? Talaga husto ti atap ko, madam. Delikado akadwa ni Iloy. Sana mapagtalkan. Oh, ada ka di cellphone number na kan ka? Alak man, Remy? Ay, awan, madam. Agsusukat ngamin ti number na. Isadyak amo itan ti numero na. Hello, Remy. Apay ngay mawag ka. Iloy, di ka nagsubli dito balay ti amo ta. Taga-broad da ka nun. Ha? Ni, nagkuna. Katisuda pumanawak mo't lang dito yun. Madaman di pa nag-empake. Umay ko nga rodalaan dagiti kawis ko Ay na, siya kunti mga hala. Isabat kuntukan kan. Anya? Pagsabatan ta nga rod. I-text kunto. Sige, bye. Okay, bye. Ay, apay akas jay. Kilati pa nagabrod na madam. Sana ka mapnak itimbagan ni Remy. Iso mapana kadago si Jibalay ti amo. Ne, ayan ti wallet ko. Awan mo tindi ti bag ko. Adda amin ija ti kwarta kan ATM ko. Nangikak ngayon, na-misplace ko nga ta. Agore ka. Ayan tay jewelry box ko ngay. Awan mo tindi to'y. Ayan dan. Remy, ayan mo. Remy! Remy! Ayan mo! Ayan nga ta ni Remy. Papa, nakita yung ka diti babaunan? Jay bakla. Saan? Jay babae. Ni Remy. Ay, jay baboy. Pimanaw. Dakal jibag na. Pinapanaw ko. Tababoy nga main. Kita to'y kinudot na. Apa nagadutin lamay iti bakrangyo? Jay baboy Bastos na jay baboy. Asino nga ta dayta? Mabitlaang, papa. Kita agno asino dayta. Nasaya atay may kailoy. Ado ti damagakkan ka. Anya dayta, madam? Mapukpukaw nga menterilo kan singsing ko. Kat sikat imbaga ni Remy anangala. What? Hala, saan napod no dayta, madam? Ayan na nga ni Remy aya. Apay nga siya ti pabasulin na. Awan mo tin nalalak, madam. Ayan na ka di, madam. Awan nga rudan.
Jak masapulan. Rimwara jak napuutan. Kan mapukpukaw ti wallet ko. Anya? Hala. Ngam, di mat agabrod kayo, madam. Ha? Ne, nagkuna. Ni Remy, madam. Imawag kanyak. Imbaga na, jak ka no nagsubli dito. Taagabrod kayo. Aniya. Oh, ti awanan bain. Nukasta. Pakanana amin dagitoy. Madam, promise. Awan innal alak arilo ken singsing. Oh, isulakit di tinangalay ti wallet ko. Rumarak tay report ko tinapasamak. Ay, naibaglakit din ta nakataraya kadagos. Didak basta mapabasol. Tawan CCTV iji balay da madam. Mabalin kun ti mangirugi iti negosyok. Ni, anda checkpoint. Abi nga ta? Rumar kayo kano amin. Tanda ka nung tatakaw ang nagkapoy di syudad. Ha? Ay sus, delikado. Siyak samot ti magpagatan. Ay, Jack Romar. Tumba ka kiti tawa. Amang ano in-report ni Madam iti pulisya tinapasamak. Ay, agpasimple ak. Dito'y, tumba ka kun dito'y tawa. Tumaraya ko na. Hoy! Sumantag ka! Hoy! Kamatan niyo ang ano! Kamatanda ko na. Awanan kay tibain, Remy. Di ko na may tarayam tinaramid mo. Madam, sorry. Pagkawanandak ko ma. Nailawanak lang, madam. Anya, kamutin Remy. Siyak pa iti pinabasol mo mo't nagtatakaw. Pagkawanandak ko ma. Kunamla na sino ka kasimputan. Ngamrino karmat gayam ti aramid mo. Ha! Ikarom iti pagbaludan tinaramid mo, Remy. Madam, pagkawanandak ko ma. Didak ipabalod. Pangasiyo. Didakas nga aramid. Uray kasano ti panagpambarang mo anasingpat. Rumwar tulat tatipud no, ket madusa ka. Bueno, papagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag. Ti tao. Insurat ni Jenna Almoite. Agiyaman kami. Ket ita, isagot mi kada kayo ti sabalimanan apakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag. Ti tao. Babae, ti impas ngay mo, anak ko. Uwan nga ron, tatang. Babae pa'y laang mat. Di pa'y lalaki matimpas ngay ko. Tapno balsan nanto ti ama na inton dumakkel. Nya ka dinday ta nga ibagbagam, anak ko. Katwan mo, tatang. Pinagtalikudan na kaming ti awanan bain nga ama na. Kalpasan anaala na ti kay kayat na. Pinanawan na kami. Adalat tabasol mo. Talagtalag ka adagos kinkwana. Nga uray saan mo unay nga amam mo. Nasakit tinakam ko iti day siya tao, tatang. Ala, lipato mo daya lalaki. Saan na bali? Tada to'y anak mo aliw-liwam, anak ko. Taripatwa manaimbag ti anak mo. Agsubli ako di syudad, tatang. Inakmanan ang trabaho. Anya, ay saan amabalin Kan anak mo lang, pumanaw ka manay. Saan amabalain? Bantayam ti anak mo. Di mo panawan, takaasim ay. Tatang. Ay basta di ka pumanaw, Mia. Di ka lamasyan iti anak mo. Maladaga pa'y laang, ng panawa maun. Kasano ang mapasusum ngay no panawam? Di agdede iti buti. Ay saan amabalin? May mayat mo't lang no si ka mismo ti pagtaudan ti gatas na.
Nagsakit ti pamayan ng agdede kanyak. Nagrawot pa'y. Ay kit talaga akasta ah. Di ka kit agyaman ta narawit nga agsuso ti anak mo. Mas delikado no saan nga agsuso ti ubeng. Ta sigurado nga da problema iti salunat na no kasta. Kasano nga ron ang makatrabaho ak, no jak umadayo tatang. Saan kayo nga agbisay no siyak ti kadwayaw? Amaw no kasano ti kinadiskartik iti biyag, Mia. Apay, napuuta mo na ya, nagbisin ka iti sidong kaw. Saan pa'y matkit di? Ngamti kayat ko, makaigamak iti ado a kwarta. Tay agsweldo ak, tatang. Basta saan ka na pumanaw. Dito'y kalaang balay. Tau awirem ti anak mau. Siyak ti manggad iti pagbiag tayaw. Adda tay pagtagilakwak iti natengken prutas iti palingkay. No kasta, balasang manen ni Mia, tata? Kat kaslakastan gabay, baraw. Tapi nanawan kit nga ron tay nakasikog kenkwana. Mabalin nga tati agarem ken kuana, tata? Ha? Kayat mo ti anak ko nga uray addan anak na? Wina, tata. Saan nga umdas atubong day ta kanyak, tata? Idi pa lang amin akras ko ni Mia. Suplada ngamin ide. Saan siguro na suplada ita? Taddan anak na, tata. Ay kat padasem baraw. Tano siya lamay sa. Kayat kalaunay para iti anak ko. Tanasingpit ka baraw, gabay. Sigurado ka, Gabi? Kaya't nak nga uray andan anak ko? Uwin, Mia. Agayatak ngamin na talaga kin ka. Sa bagay, amo ka nasingpat ka. Kat pagyamanak no kaya't laklata nga uray andan anak ko. Nakasaganak amang ikalay sakin ka, Mia. Nulaki di ta kayatin nak. Wen, Gabi, dakkel tinamnamam kanyak. Kat dya ko nagpakipot pa'y. Aklunan ka itan. Ha? Agyaman nak, Mia. Pinaragsak nak iti kastang imbagam. Di ka madanagan. Ibilang ko kaspudpud nung anak ko ti anak mo. Isong agkasarta ko mga rudan. Apay, ada ka din urnong mo abusbusan tang agkasar? Adamot tarakan ko ababoy, Mia. Ken ado ti erik mi. Takap apit mila idi na panalawas. Kasta ka di? O sige nga Rod, ilakom to dagi jayan. Taigatang ta iti maaramat inton kasarta. Ha? No kasta? Agkasartan, Mia? Wen Tulagin tayo nga roden ti kasarta. Ibagak ka dagiti dadakkel ko. Tadumanon kamin. Saan pa'y? Ilakom pa'y nga umuna dagiti baboy mo. Sa tay to pagsasaritaan ti panagkasarta. Ha? Apay nga ilakok pailaan. Kat dayjayan ati maparti inton kasarta. Saan? Agpakaitartan tulatan. Nalaklak ti magastos. Anya? Syakto ti makaammo amang i-budget, Gabi. Ay kat dumanon tayo nga roden Gabay. Saan pa'y nanang? Ilakok pa'y dagiti baboy ko. Inton malakok, satay to dumanon. Anya, apay-pay lang ay ilakom. Kunamot ni Mia nga agpakitar tayon tulakanon. Nalaklaka ka no ti magastos. Oh, nga ta, manungay ti magastos, anak ka. Jack mo nanang. Ngam basta ko nanamot na nalaklaka. Ken pati ka no ti Eric. Mangilako tayo. Agad, anyat iluto tayo abagas, ngay no ilako tayo ti Eric, anak ka. Ni Mia ka no ti makaamo nanang. Ada ka no am na pangalaan na itimakan inton kasarme. Anya, Kompleton to kanon nanang. Ada cake, litson, ken na duma-duma aputahe. naalakat siguraduan nyo lakat nga umdas para kadagiti tumabuno at tao. Uwin nanang, ni Mian ton ti makaamo iti amin. Nasaya at imay kagabi. Anya ngay, nalako mo ti baboy mo? Uwin Mia, Yag mo nga rodan, tain nakasarita ti pagpakiterak. saan tayo kading agsasarita nga umuna?
Ayabak ni nanang ko. Saan pa'y lang ita? Sige, yigmon tarumwarak. Aywan, awan ka di pa panam? Awan, Mia. Tatalaga ginagarak ti umay dito balayo. Pagibantay mo man nga rod ti anak ko tarumwarak, ha? Ha? Sige, Mia. Agyaman nak. O sige, yigmon ti kwarta. Tarumwarak kon. Di kag babayin dito balay, ha? Agluto ka iti kanam no mabisin ka. No kasta, nagawidan ni Gabi, tatang? Una, tamalamay. Pinagaw-awir mo mutan dyan nubyaw. Sana bali ta kayat na. Kay, anyangay dagita insangpit mo nga agdudo mga appliances. Akin kuko ka dagita. Appliances tayo ginatang ko. Mausar tayo dagita. Ha? Nangalaam nga iting gatang mau. Diyan ni Gabi a kwarta na kanyak. Anya? Di mo dayay ti pagkasaran yung tukuma. Uwan, tatang. Kahit apay nga gatang mo iti kakastangay, anak kao. Anya't aramatin yung tungay. Gabi, uray saan tan nga agkasar? Tanagastos kumatan ti kwarta. Anya? Sana bali tagdan natamat. Agasawa talata. Ha? Agnaagtan dito'y balay, ta dito'y tan nga agdan na. Diyak kaya ti balayo. Iso dito'y tan, ha? Sige Mia. Kasanon ti kasarta? Baybay ampay laang ti kasar. Madanon tulat ta dayta. Basta agdan natan kas agasawa, Gabi. Pasensya ka ni tinaramid ti anak kao. Gabi baraok. Ginastos na mutan ti pagkasaryon tukuma. Sana bali, tata. Tamausar tayo mo tinangigatangan na iti kwarta. Una, nakababainan kin ka. Damdamo yo pa'y lang agkinaawatan. Katkas jaya tinaramid ti anak kao. Ay ayatek ni Mia, tata. Iso ajak tuguraan. Kanjak maupay iti naramid na. Agyaman na ka, tainayat mo ti anak kao. Nakasaganak ang mga ipatag iti anak ni Mia. Ibilang kumutin kas pudpud nung anak ko. Ay, makapasikur mo ti kastoy abiyag. Awan pa'y makukwartamot. Pasensya ka na. Tawan pa'y kwarta. Ta sa anak pa'y mo't anak kaapit iti mulak anaten. Ay, pampanunutak nga ron trabaho man ang Gabi. Ha? Iso akit dawak ti kooperasyon mo, Gabi, Pangaasim ta dinaklapdan nga agtrabaho. Palubusan na tapno makarunong taadagos iti kwarta. Pagtrabahoam nga, Mia. Katagsapulak Apay no siyak lang ti sumapol iti trabaho. Italag ko pala iti sabali ti taltalunan. Ay saanan. Siya kung tanarigat ka makastrik iti trabaho. Tadeg ignorantem. Mia? Sorry, iti pa nagsasaok. Ngam ipagbagak lang tagpaiso. Saan ka ngayon insultuan, Gabi? Iso di ka ko mamasaksakitan, ha? Wen, Mia. Okay lang. Ultimo cellphone, di mo sapay ammo tag-operate. Amok mo't basit Ngam tay kipadla cellphone ti amok nga usaran. Ala, si ka nga ro timang bantay iti anak ko, ha? Wano anak ta kunak manlaangan, ta asawa nakmatan. Siyak tagtrabaho, ta si katagaw awir, Gabi. Umawawag man ang ti chatmate ko iti balasiw tao. Hello, Baron? Hello, honey. I miss you. Baron? Kayat kundi agawid dito Pilipinas. Takayat ka na makadwa. Ay, kwa. Sigurado ka kadi nga awan asawa, Baron? Awan nga rod. Namin anumod ngayong bagak na itakin ka. Baron? Mia, labnak ka diya talaga. Kwa. Apay di ka makasumbat. Adan samot nobyam dita. Awan. Awan, Baron. Sure ka ha? Ay well, pawitan kay di kwarta minton bigat. Tapno dalawans mo. Ha? Talaga? Wan, basta umikat kan di ta pag-iinuman na pagtrabaho am, ha?
Pangalaak nga iti kwartak no pumanawak dito yun. Binulan na pawitan ka. Kayat mo? Oo na. Kayat ko, Baron. Umawag man na ni Baron. Hello, Baron? Hello, Mia. Inkanto'y ruwaran ti kwartam. Tapinawitan kan. Talaga? Thank you, ha? Wan, Mia. Pat-pat gan ka nga minunay. Awan trabaho kita. Iso nga agbabad ta nga video call. Mabit lang nga ron ta. Mapana ki JCR. Ta isi ti pagsaritaan ta, Baron. Ne, apay amasapol amapan kay ti CR. Kwa nga min. Marangrang ni tatang ko. Nakaturog nga min. Mabit lang, ha? Mangantayaw, gabi. Nakaluto akaw. Ayan ni Mia. Ada iti CR, tatang. Nagbayag mo't ditan. Itay pay lasim rag dita CR. Nasakit siguro ti tiyan na, tatang. Mala, urayan talang arubitan, gabi. Saan ka kadi ama pa nagtrabaho ita, Mia? Saanan? Imbikata kon iti trabahok. Nagbasit mo ti sweldo ki Chay. Basit ngamin ti customer ita. Nasayaat nga ron no kasta. Aw-awirim langan ni baby. Tapno may pamaysak tagtalon. Agmulak iti agduduma natang kan protas. Tapno adun to ti apitan ta ngaila ko. Agaw-awir ka pa'y laeng. Tadasar kak at trabaho. Ha? Anya manan at trabaho? EJ online. Pag-iinuman mo't lakad eh. Wenno restaurant. Ay na, ignorante ka talaga. Online nga rod. Pasensya ka na. Talagang awan amok ka kita. Basta online. Masadutak nga explain kan ka. Nanang, awan aramidin nyo ita. Awan anak ko. Aginanaak mamay. Pakibantay man pa'y nga ron ni baby. Tamapanak man ijay talon. Apay, jay asawam ngay. Napan nagtrabaho, nanang. Anyat trabaho jay asawam aya. Pag-iinuman iti nagtrabahoan na. Ngam imikato ni jay. Imakar ijay online. Anya nga online day tangay. Jak amo man, nanang. Basta ko na naman nga ijay online. Jak amo no sa dino a lugar day nga online. Basta ijay online ko na naman. Isunan baby ha. Uston man. Gabi, awan pa'y ni Mia aya. Awan pa'y nga rod tatang. Nay, apay ngay. Rabein. Nanta sublatan ka magisala iti apukaw. Umay ka na po, Wan. Makaturturog lagayam ti apukaw, gabi. Uwan tatang. Nariri no makaturturog. Aday ta, nakaturugan. Sige, gabi. Maturugan. Ta siya ti makaamaw kin ni Bibay. Hello, Baron. Manutimpaw it mo nga allowance ko. 10,000 pesos amin, Mia. Mabalin ka di anay na yung nambasit. Ngimi na nga minti abang ko dito yung apartment ko. Ha? Kasta ka de? Sige, inton sumaruno. Agipauita ko ni ti 15,000. Thank you, ha? Love na love ka, Baron. Kasta akmat kin ka, Mia. Urayam ti panagawit ko. Tagdin nata. O sige, Baron. I love you. Mia, Mabit lang, ha? Mapanak iti CR. Kala ata si makiti dyan ko, Baron. Ituloy tatag sarita iti CR. itay pa amadmadlaw ko ana ulimag ka, Mia. Gabi, masapol nga agbali na kaprangkakan ka. Ha? Anyat kayat mo asawan? Naamiris ko ngamin, saan kagayam nga ay ayatan? Anya? Anya ka din daytang ibagbagam, Mia. Ladingita ka talaga. Nga, saan ka nga ay ayatan? Isong agsinatan, Gabi. Di na kumamit trabakan ni Tikasta, Mia.
Masaksakit anak. Saan ka mang rabrabak, Gabi? Agpay sutibag pagkak. Sorry ha. Ngam nagbaliwan tiriknakan ka. Kat, agyaman na kiti kinaimbag nga impaay mo kanyak. Kastamatan iti anak ko. Paya pumanaw ka, Mia. Makidan na akon kanibaron, tatang. Kasta lakalakanakin ka, ti panangisinam ka ni Gabay. Tatang, ni baron ti makaipaay itinapinta sa masakbayan kanyak. Dengganak, anak ko. Nasingpit ni Gabay. Ngamday ta lalaki anang isukatam kenkwana. Masigurado man nasingpit day ta. Duray man adu ti kwarta na. No agkonsumisyon kan tumit iti sidong na. Basta ni baron ti kayat ko itan, tatang. Mia, Kat ibatik ti anak ko kada kayo. Tadi na amo nga adda anak ko iti kinabalasang. Mia. Ay ayating ni Mia, tatang. Pangasyo. Ibagayo ta saan na kasinaan. Ay, pasensya kan, Barok. Mawan mabalin ko. Pimanaw ay ni Mia. Katimbati na ti anak na kanyak. Ipatpatag ko ida nga gina, tatang. Diyak kabailan na mapukaw ko ida. Adda kanon kasukat mo kenkwana. Ha? Diyak kanunungan tinaramid na, Barok. Ngam adda ditaan. Iswa pasensyakan. Tatang. Ulita, Barok. Pasensya mo, ti anak ko. Sapay ko ma, ta mapakawan mo, iti inaramid na. Oh, apay nga itakal asumangpat baron. Parbangunan ah. Oh my God, na-dated ko gan ka, Mia. Bayat na ito ay. Anya dayta? Basta umay ka. Dito ay. Ramanam, Mia. Anya dayta? Di mo amo dito ay. Druga na ito ay. Saan? Diya ka gararamat iti kasta baron. Ha? Ramanam kami na. Bayat na ito ay. Paragsakan na ka, Mia. Umay kakit din ta maturog tan. Agaramat kayo tikas to'y wala sa aga. Di na kumangot masmasan. Agtungpal ka nga ro titikayat ko. Nawatam! Wan baron. Kwartangan baron. Aglako tapay Tapno madantay ti kwarta. Ha? Anya tila ko ta? Droga Anya pa'y kuma. Kay kayat kundi kastoy. Ngam ti agtrabaho iya bro. Agrigrigat kang agtrabaho iya. May may ti kastoy tapagbiitan. Nakabutbutang matararamidang baron. Pagbutangam kuma. Agalibtag ka tapno saan ka matiliw. Tama. Umayak man. Anda tao baron. Tay may isa customer daytan. Inkapastrigan, Mia. Nay, si kamot gayam, Gabay. Tata, tomay ko man ikan iti gatas ni baby. Ay na, naggastos ka pa ilang, Barok. Kababainan kin ka, Barok. Sininaan na kan ti anak ko. Suportado kalatay ti anak ni Mia. Napatagan ti ubing kanyak, tata. Uray kas jeti naramid ti inana kanyak. Sana nagbaloy ti ringnak ka ni baby, tata. Iso palubusan dak kumamang sarong karlatakin ko na, tata. Ayun na, awan problema iti dayta, Barok. Welcome ka kanayaw dito'y balay. Ayan tikat gatangan nga, sir. Makatumtumara kan. Wan, mabit lang, sir. Mia, ayanan ngay. Wan, dayto yan baron. Wow, nagadunga. Gulpiak amin daytan. Agbayad ka pa ingaw mo na. Amangan mo nukurang ti pagbayad mo. Dakkal agatan ti balor dayta drog. Oray man o, bayadak. Sige. 500,000 pesos amin daytoy. Sige, alag. Ato iti bayad ko. Agyaman ag. Di kaya tignan iti takas. Ha?
Ray day. Ingato yung dagiti imaya. Hala, pusasan nyo ida. Oh, Saan na kami at iliwan? Tangjak kaya ti mabalon. Yan day ito ngay narabid mo. At si kamot laan tinangisagmak iti bagay. Pagkawanandak ko mano sinukir kayo. Asulnitak ti ado nagkurangak. Bueno, papagayam, ditan tinagibusan, di pakasaritaan, dito'y drama tayo, biyag. Ti tao. Insurat ni Jenna Almoite. Agiyaman kami.